Bütün günden günde isteyiciler onu Çorancık Surnalı taptan ağaççılar. Men Protopova Vasilisa Ivan Nikolaevich Жирков adından Tüpsün Orta Skolatın öğrenecide. Bugün Hehe Respublika bar soğuda kosmonavtika onu aviasiya muzeyin tuğundan bilinmeli. РСФСР үерәгәритен тойгуна, Саха АССР осколаларын үтүөлә хужутала. Сахалартан бастыгы летчик Валерий Ильич Кузьмин атынан металл хахайына, усалдан улугун оны дүпсүн нәһилеген бочотта холоктоого Иван Данилович Жирков 1974 сыллаха республикага оны Сибирге ан бастыгы космонавтика оны авиация музейин түрүттәбите. Ол түрүнен 1969 сыллаха Нальчик коракка Иван Данилович Курбак оғларын инже әрекеті моделирование күрәктейфикер барасылжыда болар. Космоска көтү теоретига Циолковская, космическая харапыллар конструктордары Королёв, онда бастыгы космонавт Гагарин тугунан музейбут бастыгы экспозициялара кепсииллер. Музейбут сүрүн фондатыга сетте тайынчаттан тақса арас экспонаттар, арас коллекциялар, ол егер 6-онча темаға сүрбеттен тақса арас государство маркалара, значоктара, открыткалара бағлар. Оны дағынан металлический фондага тайынчаттан тақса литературалақпыд. Олар истеригер Королёв ете Мария Николаевна Королёва, Баланины белахтебит өйдөбүннүк суруктаа ракетчики, кыга Наталья Сергеевна Уанна Циолковский сені костюм белахтебит кенигелері баалар. Музейбут бир сидах экспонатынан 1936 сыллааққа баларгы саха алфавитынан сурулду бут. Аракатынан айга аянмыден кениге болар. Бу кенигене музейга 1977 сыллааққа профессор педагогической наука доктора Иосиф Семенович Портнягин сурьян белахтебит. Онна музейбут бир самай көстүләк, онна кең доктор экспонатынан Ми-2 вертолет болар. Бу вертолету осколовут вултасынига, бастыга кружковец, авиатор ителях Российской Федерация салгынын транспорын тульгуна, музейбут попечителя Николай Степанович Капырин болар. Сахасырен авиациятын кепсир 1905 сыллааққа бастықы аэроплан көтөтүттен сағалан авиация тіріндейден сайынтынтын бір дайтулақтар бұттустарынан өміс материаллар бағалар. Амкас президенте космонавт Попович белахтабит космонавт тренировочный костюме. Онна санекитсе бейдин пинжагын белахтара музейбит эми бир сидак экспонаттарынан болалар. 45 сылсыда музейбитигар үгіс әлбәқ оғы өрінен итілден тақайылдан тақсылыптыра арас технический итілері бағалабыттыра. Көрәчілер уанны ғалжыттар болғамтыларын ордық оғылыр бәйлерін орбут моделлара тарталар. Бұл көрер модель бұд сұлыс ден аттақ. 1993 сыллааққа Гурова Хулетин Аркадий Горохов, онна Васис Липцов, Москва коракка космос конкурсугар баран көміскәбіттері онна үрдік сетихилемметтері. Музей экскурсоводтара чинчер дир үрелері ыдаллар, арас докладтары зурьялдар, научно-практической ағыларға кыпталлар. Ол курдук Москва коракка Королевской ағыларға үстігіл, Звездный городокка Звездная эстафета научно-технической конкурска төттігіл, Киров коракка Циолковской ағыларға үстігіл призер болары сетиспеппет. Бейгі дүпсүмітігер бүк әкесілларға үстігілден космонавтар кәлем барылара историческай түгеннен болар. Ол курдук 2011 сыллаха космонавтика сылгар Россия героя, летчик-космонавт Роман Юрьевич Романенко, 2016 сыллаха космоска сахахомун элчи такса сылчыбыт Россия героя, летчик-космонавт Олег Дмитриевич Кононенко жегергеннен. Онна 2019 сыллаха музейбут 4-5 сылгар 2 стөгөлүн Роман Юрьевич Романенко ылчыттан барбыттара бейки музейбут атын элбаққа кынаттыр. 4-5 сылсыда бейки музейбут варка Амкас Циолковский атынан Российская академия отделениятын члене. 2010 хәтта Аллахқа Амкас бахарытынан по России космический день турист справочнигар килбиде. Иван Данилович кергеннен Анна Петровналын төрәбіт төлбәлеріттен билилях көрүлях, кен ырдақ үтчөчүнү үннерен тахарар тугар олохторун бүтүннү анабыттара. Киндер веретилерин, үтө сыгынларын, ыллыктақ сөбелерин сүйінен оға ылымыда иңериммиде. Бу туғутнан киндер аттыра үйелерге өлбөдүйбет дейін оғылары Саркалан Ивановна, онна Данил Иванович тахатыр бұт кенигелері болар. 2019 сыллааққа юбилейдақ 4-5 сыл бұтығар музейбітігар Иван Данилович Жирков ата иңерілі біде.